Sesaat lagi kita saksikan bersama upacara tradisi pedang pora dalam rangka pernikahan Firyansa AMD Tra ANT2 dengan Mustika Pujiani AMD. Upacara tradisi pedang pora Politeknik Maritim AMI Makassar dimulai. Inspektur upacara dimohon memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Angka! Gap! Maju! Jalan! Laporan Komandan Tim Pedang Pora kepada Inspektur upacara. Lapor upacara tradisi pura-pura. Siap! Jangan! Kedua mempelai memasuki gapura pedang. Terus! Pedang! Gerak! Kami selaku ajudan melepaskan perjalanan kehidupan. Berikan hatimu, tapi jangan kau biarkan dia terpenjara di dalam hati. Jiwa berada di dalam tangan kehidupan, agar bulan istana cinta tetap tegak di antaranya. Bagai pohon jati yang tumbuh, tapi tidak membawa daungan cerah. Saudara Firyansa bin Budi Baso, Ya, saya. atas kuasa walinya, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Mustika Pujiani binti Mujinal dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 setel emas dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Mustika Pujiani binti Mujinal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 1 setel dibayar tunai karena Allah. Saksi. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white.
lot of I hope she has your Happy wedding senior. Happy wedding senior Ferdi. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah langgeng sampai kakek nenek. cepat dapat momongan.